ركبت تاني مره وبفضل الله تعالى جايب لكم دفعه تانيه من اللانشات والزمزميات. بسم الله ما شاء الله. قرب عليا كده وروم الحلويات لاطفالنا الجمال بقى. جايب لكم الزمزميه بفضل الله تعالى اللي بالشليمو وبتقلب معاك لو عايز تشرب منها كده برضو عادي. تمام. دي نازله معانا برضو اهي حاجه بيور. بسم الله ما شاء الله. جايب لكم بقى لانش بوكس النهارده حاجه بسم الله ما شاء الله قمر كده. تعال نشوف كده تفاصيله. تفتح اللانش كده بيجي مقسم معانا من جوه للسندوتشات، ومعانا الفاصل ده برضو السندوتشات برضو. بسم الله ما شاء الله. بيجي معانا بره بالشوكه والمعلقه بتاعته. بيجي بحافظه لوحدها بره. القفل بتاعه برضو حاجه بسم الله ما شاء الله شغل محترم كده اهو. كده كده قرب عليا كده. ده بقول لك ب 80 وفكه. وجايب لكم برضو شغل جديد اهو بسم الله ما شاء الله. برضو بيجي مقسم معانا كده حاجه بسم الله ما شاء الله يشيل سندوتشات معاك كتير اهو. ده نازل برضو بالشوكه برضو والمعلقه بتاعته حاجه بسم الله ما شاء الله بيور. القفل بتاعه بيبي 5 كله حاجه بسم الله ما شاء الله. ده بنقول لك ب 65. قرب كده عليا اوريهم الشغل الاكليريك. وصل تاني بكميات بفضل الله تعالى. الشغل اللي ما بيقعدش يا جماعه اقل من يوم. شغل ده اكليريك حاجه صحيه بقى لو عايزه تميز ابنك بجد. علبه الصوصات اهي بسم الله ما شاء الله. بنقول لك برده جاي دورين معانا اهو حاجه ما شاء الله بيور. لانش بوكس ده يا جماعه ما بيقعدش. تعالى برده اوريهم كده. معانا لانش بوكس زي ده كده اهو بقول لك ب 10 جنيه. شغل محترم يتكتب عليه الاسم هنا. معانا برده شكل بيضاوي اهو حاجه بسم الله ما شاء الله. برده ينكتب عليه الاسم هنا برده. قرب كده عليا برده اوريهم الشغل ده بسم الله ما شاء الله. بنقول لك برده بكليبس حاجه بسم الله ما شاء الله. ده نازل معانا يا جماعه كده ب 30 جنيه اهو بسم الله ما شاء الله. قرب كده عليا. قرب اوريهم شويه الحلويات دي. ده برده دورين يا جماعه اهو. بيجي معاه علبه الصوصات حاجه بسم الله ما شاء الله. الشكل بتاعه ده اهو كده يا جماعه حاجه بسم الله ما شاء الله. نقول لك نازل معانا بكام ده 55 جنيه. جايب لك برده لانش وزمزميه سيليكون اهو برده 50 جنيه. جاي لك برده بلانش بوكس حاجه بسم الله ما شاء الله. برده نقول لك المعلقه هنا بره فحافظه لوحدها. بيجي زي نظام شنطه حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شغل مستورد كله يا جماعه بقول لك ب 65 جنيه. نازل برده معانا الشغل ده اهو حاجه ما شاء الله. شغل ماكس برده يا جماعه حاجه بسم الله ما شاء الله 45 جنيه بس. تعالى اوريهم برده شويه الحلويات دي. برده بيجي نظام شنطه اهو حاجه ما شاء الله. بيجي بالمعلقه بتاعته حوض واسع حاجه ما شاء الله 45 جنيه برده. تعالى برده كده اوريهم كده عشان وقت حضراتكم. 45 جنيه لانش بوكس. جايب برده الزمزميه القمر دي شغل لابوبو بقى وشغل محترم خامه محترمه بقول لك ب 30 جنيه. قرب كده بقى عليا. جايب لك الازازه الكبيره الثلاثه قطعه بفضل الله تعالى. بقول لك شغل محترم. الزمزميه دي يا جماعه نازله برده معانا حاجه بسم الله ما شاء الله. ده شغل ترندات برده يا جماعه اهو. وبتقلب من الناحيه الثانيه معاك برده من هنا. عايز تشرب منها من هنا ماشي. الجماعه بتوع الجيم كذا 2 لتر. دي نازله معانا اهي دلوقتي ما شاء الله. بتيجي معاها زمزميه صغيره وزمزميه اصغر منها كمان. يعني الطقم 3 قطع الوان ده بنقول لك بكام ب 150 جنيه. ومعانا منه اللون الاسمر كمان بفضل الله تعالى. بقول لك هميزك موسم 2026 27 بتيجي معانا الاسمر برده. بتيجي 3 قطعه استلامات جديده يا جماعه. 3 قطعه برده الاسمر ب 150 جنيه برده حاجه بسم الله ما شاء الله. جايب لك برده اللانش بوكس الاستانلس ترندات بقى. شغل الترندات كله عند المهندس اهو يا جماعه ماشي اهو حاجه ما شاء الله استانلس يا جماعه. ومعانا دور تاني تحت للسندوتشات. نقول لك بكام بتسمع فيه 300 400. المهندس بيقول لك ب 220 جنيه وبس. تعالى لي. الزمزميه السيليكون لسه معانا في العرض بتاعنا. الحق قبل ما فاز الكميه. بقول لك ب 85 جنيه. معانا الزمزميه برده اهي لسه في عروضنا ب 10 جنيه يا جماعه اهو ماشي. معانا الزمزميه ب 40. ومعانا غطا ستانلس بسم الله ما شاء الله شغل اكليريك ضد الكسر. ده بقول لك ب 45 جنيه. معانا الشغل المحترم ده برده اهو حاجه ما شاء الله يعني. ومعانا جميع بقى الرسومات 10 الوانات يا جماعه 10 الوانات. شغل بسم الله ما شاء الله محترم. الشليمو منها فيها على طول اهي تقفل. شغل محترم حاجه تنفع المدارس حضانات كله شغال معانا. معانا برده الزمزميه ده اهي. الحق قبل ما فاز الكميه محدوده ب 65 جنيه. معانا برده الزمزميه دي شغل بسم الله ما شاء الله. بقول لك بكام ب 45 جنيه. قلت لك موسم 2026 2027 المدارس مع المهندس حاجه ثانيه. الحق قبل نفاذ الكميه بفضل الله تعالى. تشكيل جديد 2026 2027 ترندات بتطلع من عند المهندس. عنواننا الغربيه زفت قريه مسجد وصيف. وعندنا شحن لاي مكان في مصر. سلام.